Ebyabo mu kiganiro cy'abahingi b'omwani okurwa mu district nka Rwampara, Shema, Ntungamo n'ahandi ogwaba ha hoteli ya Acacia ho muri Mbarara. Erizoba turahanuya tupatanirije na Solidaridad nabo batwesire bakakunganya different stakeholders ngo tugire shi twabagambiraho ishitwatagine na regulation ningashi energy rate ya rugire mu Europe erukwenda ngo tutakatema ebibera kuhinga omwani tugize tu preserving ebibera bitwine tureke kubitema mu tuhinge omwani. Ekiganiro eki kyabashebekanisiibwa b'ekitongole ekirikukolaga n'abahingi b'omwani ekya Solidaridad bakwatanise n'ekitongole kya Coffee Africa. Watemere ekibera takakire amwaka ogwe 2020 nkimanyiza ngu iyo nobo kiri compliant konka watema after myaka 2020 in other words nkimanyiza ngu ogwe no omwani gwawe nubuza kuba affected tugurabure katara kahandi konka katara kaburaya ndaza kwa kakufera so ndiyo twatuzire kushomesa abantu omwitekeri abahingi nibija kubandi bahanditse ensiri yabo y'omwani rero batonge namba izirabahwere kuguza jo mwani gwabo omahanga g'abajungu amahanga ga buraya kigastamire gamanya ngo nigo gari kwendegeza embera yo kushisha ubuhanga nanga yitukweta okuteme bibera nanga deforestation mbwenu kibastamire baragiho ciciragero ca EUDR kugira ngo amahanga gari kubaha ebihingwa barebeke ngo bayijumbera umukurinde ry'ubuhangwa abo shonga okushishe ry'ubuhangwa byonjire kutembya nanga kuretaho empinda hinduka yense. Twabuza Moses Mugume okurwa mu kitongole cya Coffee Africa hari abatarwenda kuri atiritekeri kandi ebimbyo yatugarukamo. Registration farmer registration is ongoing. Government eka contracting pula nibo bari responsible okuregisteringa abahinji b'omwani bakumara kuba registeringa kuba registeringa tubakushanga omutauni ninga nibakuregisteringira ha musoro gwawe twagambaho n'abahinji hamwe n'abahinzi sahitekeri ekiriro mu rungi munonga ndiza kwihaho obushoma bw'omwani cyamanyisa ngo rabo otine otehandikise taribasaguza kubona aho guza omwani kandi nabwe yaza guza omwani naguza omukatara nkaka bachina akabahindi azahendera aguriza akabeyi kake niyo nareba n'ikirungi munonga bareba ngo rabe ari n'omwani murungi naza kuba natunga kasente karungi kirireyo mwene kubuza kuba grading muraba yeme ko kutomereje abe natunga isente esitari higuru. Aha wa TV West Susan Chess.